Zdrav ljudi, šta ima, kako ste, dobrodošli u još jedan video na mom kanalu. Danas ćemo raditi nešto što još nijesmo na ovom kanalu, a u pitanju je jedan review. Znači, kontaktirali su me ljudi iz Gearbesta već 5-6 puta, ja sam to odbijao, te njihove predloge, da ja njih reklamiram i neke njihove proizvode, ali kako su počeli da me smaraju u zadnje vrijeme, odlučio sam da ih reklamiram, kada je to toliki problem, ne znam što su tako naporni. I oni su mi poslali jedan miš, jedan gamerski miš. Znači ovaj model. Ovaj miš ima V8 dizel motor sa 320 konjskih snaga, što daje za posljedicu da ubrzava od 0 do 100 km/h za nevjerojatne 3 sekunde. To ga na tržištu čini veoma popularnim i traženim. Pored toga ovaj miš troši samo 3,2 litra na 100 km, a nevjerojatno dobro pokazao se u krivinama. Uz to ima i automatski menjač koji može da se prebači u manual mod u bilo kom trenutku. Karoseriju ovog miša čini legura plastike ojačana titanijumskim čelikom i raznim legurama gvožđa, silicijuma, karbona i kriptona. Zbog svog nevjerovatnog, revolucionarnog i ergonomskog dizajna savršeno je podesan za dešnjake, dok ljevaci njega ne mogu koristiti. Na samoj sredini miša, kao i sa lijeve strane, imamo ukupno 3 dugmeta, to jest tastera koja mogu služiti za razne funkcije. Možete ih sami programirati da rade sve od toga da vam pale sjedicu ili otvaraju prozore ujutro kad se probudite, pa do toga da vam skoji ručke. Ovaj miš ima također nevjerovatno dugačak kabel koji se može rastegnuti od njegovih sadašnjih 1,5 metara do nevjerovatnih 20 metara. Također na kraju tog kabla nalazi se USB koji je presvučen tankom folijom zlata i srebra koji omogućava nevjerovatno brz protok informacija, što garantuje da komande koje zadajete preko miša uopšte neće kasniti. Sa donje strane miša nalaze se 4 klizača i ultra LED lampica o kojima nemamo puno pričati. Na kraju samo da kažem da je ovaj miš dobar izbor, jer za tričevih 3000 eura dobijete 30 godina garancije.